Ganu panci dalananmu Yesus mabain hasomanmu iparorodo am tong tong iji rosi ondos pai tujuanmu Kedao mahon sidalanan min ulang hamandole iji seng boy sotohan bahenon ni asal Yesus pain hasomani Sanggalo jahang mami kiriin bani Yesus patudai nangayotan ang bani lalami aibo todo ganu Kedao maho sidalanan min ulang hamandole iji senggoy sotohan bahenoni asal Yesus pain hasomani Yesus pain hasomani senggoy sotohan bahenoni asal Yesus pain hasomani Ya, oke. Korosmah Bataganupan Pagorini Kriya GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar Bani Panorang Sadarion Aima hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 onma napalimahon kebaktian minggu ya dongkon kita Aima maretihon ni namasan wanon maretihon ni pandemi virus COVID-19 siah tetap dupe di rumah-rumah tabi ini pun kita kebaktian ini. Kalau naik buat Taganupan Pagorini Kriya GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar sadalan hubani surat ni pimpinan pusat GKPS nomor 210 garing tolu PP garing 2020 tanggal 22 April tahun 2020 perihal perpanjangan pelaksanaan kegiatan gerejawi pada masa pandemi COVID-19 siah na tujuan hubani haganup bagori ni GKPS na isapi marianan na makatahon ase bani panorang pandemi COVID-19 siahon haganupan kegiatan gereja termasuk mai kebaktian minggu kebaktian partogoan sunai humani partupuan seksi-seksi baik di tingkat sektor naik lagi tingkat jemaat tingkat resort tetap dope ya dongkon aima
i rumah-rumah ni haganup anggota jemaat. Das hubani bulan Mei tahun 2020. Alinay Bapak inang kita ganupan kesunay ng panami na maposo kuria ke KPS Jalan Cenda Sudut Manon. Napaduahon ipasingat pimpinan pusat aima pimpinan pusat KPS domo hubani himbauan ni pemerintah ase tetap mahita dalanhon aima dalahon mencegah ase ulang terjalo hita atape ulang hona virus kita COVID-19 yahon tetap ma ipakai hita masker anggo lahu hita ku luar aima maritehon ni taplong hapurluatta ku luar na kaluar hita ku rumah-rumah tadi pakon na pangihut kumani ipasigat pimpinan hat do hita ase tetap kita rajin mencuci tangan. Senai menurut nami tuga-tuga Bapak inang kita kanupan jana sadarion sadaran hubani tata ibadah nadop ibagion hanami huganup pagorini kuria melalui pengurus sektor asadala ko kita maay orjau kita make bakten minggu jana tonggo kita di rumah tabei saya dohar iparkukui Tuhan campur tangan ni Tuhan COVID-19 yahon kudas sal putene ase boy bani ari alina rose boy kita marsaur rap tonga Tuhan ikuyan mareto ni kebakten minggu per mingguan gerezata sunai kebakten partongguan i sektor tabe sunai age partutupuan seksi nadong i sektor nai age i jemaat aima nai pras hanami alinari hubat taganupan Bapak inang lagi naman poso mos ipangindon hanami satonggo mahita ase bencana nasional secara global i dunia terlebih di negara tahun sunai terlebih i hutan tahun kota nakantar udasma salpu COVID-19 yahon sunai ma tuga-tuga nami bata banyak tanahon atar usahali tak nami ma terima kasih horas ma bata akan depan. Selamat hari Minggu. Kuria lagi halangi Tuhan Yesus. Sadarion Minggu 20 April 2020 Marianan Hul GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Mar Minggu dohita marhite ibadah bani Minggu miseria cordias domini namararti maai hidup ni uhur ni Jehovah do manggoki tanohon halaniai diundang hanami hagalupan kuria ase jongjong mahita jana sambut kita ma barisan prosesi marhite doding haleluya nomor 470 sada ayat sada pakon ayat 2.
ibagas goran ni na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinapasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Saido di konon kudo idop ni uhur ni Jehovah sadokah ni dokah ni papotohoron kudo hasitonganmu marhite pamanganku marsundut-sundut. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan na bata pargogo na so tarimbang hamdo na manjadihon langit pakon tanohon rosi ganup isini tundimu na pasing mambubay hanami ase lambin idida hanami habaggalon pakon kuasamu idop niuhurmu do na baramot kon hanami pakon na pasirsirhon haganupan na porlu bani guluh nami puhoy hamma uhur nami ase ipuji jana idodikon hanami habang galon pakon pambahenan muin marhite persombahon nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul ma kuria mardoding mahita. Mendoding kita kembali haleluya nomor 205 ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopoton hita madusatta hubani Tuhan naibata ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjaha nado papasikon hanami namangaku do hanami getido lang ihargahon hanami hapasingon nadop ilayakon hamban nami marhitihon golun na ibagas habutakon pakorhon ni hamajuan ni zaman lambin marbagai do horja-horja hadosaon nalang pita pasedahon hahuran tapi dihudo makorhon naborit perdagingon lambin buwe mahoma nalang makargahon akulane marhite horja-horja pariah-yahon mangindai hasonangan marhite na mamakai narkoba pakon obat terlarang
mambahen madebu humbani na borit na bajan holong maatemu hamna dosa nami urasi jana yankon hamma uhur nami marhite tundimu ase lambin manggulu ibagas hapasingon ham Tuhan holongmu tumangdo na yarapon hanami bani pangidoan nami on amen. Tangar anjaha persaya hitama hatani naibata baga-baga pasal hasasapan ni dosa ay mosor pesagala duluk anjaha dugur sagala buntu-buntu tapi idok ni uhurku seng anjay mosor kumbam anjaha padan perdamaian na hunbakku seng anjay morot ni Jehovah na maridok ni uhurbam ibagas holong ni naibata dom masasap haganup dosata halani ay paridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu hasangapon ma bani naibata ibabu amen. Hundul ma kuria mandoding maita Mandoding ita humbani Haleluya nomor 354 ayat sada pakon ayat 2.
riap mahita jongjong. Saksihon hitama haporsayaon in songon na sinaksihon ni haganup hala na porsaya bani saptanoon. Aku porsaya bani na ibata bapa pargogo na sotarimbang na manopa langit pakon tanoon. Aku porsaya bani Yesus Kristus anak ni naibatan na sadasadain. Indo Tuhan ta na tinibukon ni si Maria sanggarape haliapan. Marhide ton di napasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilakon made anjaha itanom turun hunagori toru mula manggolu gumbani na mate bani ari patuluhon naik ku surga anja bunduli siamun ni bata bapa pargogo na sotarimbangin hunjai maiya mulat makira lako manguhumi halang gulu pakon na mate. Aku porsaya bani tundin pasing bani kuria persadaan na pasingin parsauran ni sagala na pasingin bani hasapan ni dosa bani perpohon ni akula pakon bani haguluhan na sadokan ni dokani. Amen. Hundul ma kuria ase mandoring mahita. Mendoring hita humbani haleluya nomor 452 ayat sada. Martonggo mahita. Isura uhur nami ma bapa iparsahap kon ham. Marhite naman jalo hatamu bani panorang on. Halani ay Tuhan suan kon ham matonduimuin. Hubagas uhur pikiran nami mamberegogoh. Paliharpon uhur nami. Ase iarusi hanami hatamuna sihol jaloon nami. Jana inma nagabi goluh nami bani goluh si ganopari. Ibaga Jesus Kristus martonggo hanami hubamu. Amen.
Hubata haganupan na hinarga ni Tuhan ta ambilan bata sa darion. Ay mana tertulis bani Rom 3 ayat 1 das kubani ayat 8. Rom 3 ayat 1 das kubani ayat 8. Sonon ma hata ni Tuhan ta. Adong do hasurungan ni Yahudi. Ase ahama hasurungan ni Yahudi, anjaha ahama gunani parsunaton ay, buhay do ibagas haganup, parlobey, ondosan ni hata ni naibatado si dia. Ay sonaha, ang goseng porsaya si dia, mitor halani na so porsaya ay masidia, gabe seda habujuron ni naibata, seng sonay. Ondo tene, parsintong do naibata, tapi parladung do haganup jolma, songon na tersurat in, asepitor hamba ni hatamu, anjahamo nang ham ibagas panghumanmu, tapi anggo hagedukon na mambahen jong kajongjongan hapitoran ni naibata, aha masih hatahononta, ay naso adil do naibata, anggo ipadalan ringis ni sahap hazol maun do sahap kai seng sonai izay ma taruhum na ibata dunia on tapi anggo ladungku pabagal habonaron ni na ibata gabi hasangapon ni mase uhumon ni ope ahu songon pardosa ay lang diaran ma horjahon hita na masambor aserok na madiar patut do ko na uhum halak si sonayay ay ma dasni hita haganupan dahirarga ni Tuhan sikap na menganggap diri na paling benar na paling sempurna na paling pantas na lebih pintar on majolma si bodohan egois totu halak si sononon ma narai singkirhon ihagigihon halak dopni lang rabe sa odoran apalagi sa hundulan nasya masoman sebaliknya natoro maruhur naraman jalo pendapat ni hasoman isa dari keterbatasan ni raia zari totu isepe marosudo marhasoman kon pakonsi pasti atene halak Yahudi na ikuria Rom nagabe alamat ni surat on ay mapatugahkon pasal pandangan Yahudi na menganggap si dia na paling benar alasan ni si dia ay mahalani si dia do naman jalo bakon naman dalang kuntitak hal on idukung bani hatorangan ni Paulus bani perikop sebelum ni bahasa hita bani bindu 2 ayat 10 sa pusia ay mapasal tita apa surat ay Paulus patorangkon bahasa hagedukon ni jolma seng anjay berpengaruh kesetiaan di naibata kuba di jolmain tongondo halobihan ni halak Yahudi ay sebagai bangsa na pinili ni naibata jana pokut do si dia makorja kon tita apa parsunaton tapi justru ay do usay ipake si dia pasitongkon diri menganggap merasa lebih unggul lebih pantas jana nalegan ay manon Yahudi lang pantas ilumin ni naibata. Mungkin ini sering terjadi di tengah-tengah kita Bani Sonarion atene. Gati itu mang kita menganggap orang lain kurang pantas kita do namin ni hurta. Hal on ma nagabi perdebatan ni Paulus apa Yahudi na ikuria Rom ay. Yahudi pa kondron Yahudi sarupa do ilumin ni naibata. Siapa pun kita ini bapak inang pemuda. Sarupa ilumin ni naibata. Tongon sunat pakon tida ay makaestimewa ni si dia tapi lang moy ay paluahkon ni Paulus
titah na ibere ni na ibata ko ba ni si Musa idolok Sinai, sebenarnya tujuan ni asisi dia menggolo ibagas titah apa kata ni na ibata. Ini saja. Ay do si bere titah ay. Manggolo ibagas titah ay pakon bani hata ni na ibata. Jana ay ma nagabe patron bani si dia salukah golo i dunia on. Na ipatorang bani na ipataridahkon bani golo si ganupari. Ondo. Jadi lang gabi pangenjengon kape ang godoma idalan kon tita apa sunat. Tapi justru ia hakon ay maidop nihur. Si bere-bere ni na ibata. Jana boy basa halak kumbani golu si ganupari. Asa naman ni kondo ko ma ipertanggung jawab kon pilihan ay marhite kesetiaan hubani na ibata. Halani na ibata be setia do. Huria na hinaulungan ni Tuhan. Lang hape jaminan. Agepe bangsa na pinilig ni na ibata. Ilanggar si dedo hata ni na ibata. Isompa si dedo gana-gana. Sonay mo maagay epistel taba ni sa darion. Maruhutungod do bangsa ay hubani na ibata. Sonay pakon ba ni Musa Aaron. Age si Joshua pakon Caleb. Hala nilaporan ni parkahap na baru mula huntano kanan na yutus si dia. Jana sihol hala ni utugut ni si dia ay sihol na ibata manripas kon si dia. Tapi marhiday tonggo pangapition ni Musa mambayan lang saut ripas bangsa ay. Jadi agipe bani panorang on buhay open na songonon na siya masoman. Soon halak Zahudion. Idahon apa pengakuan sebagai halak Kristen, au Kristen. Au si parugama doau. Tapi bani golo si ganupari lang sesuai bahkan gati makorja on dosa. Lang sesuai nokan hata ni bata. Lang sesuai bani goranai halak Kristen berarti pengikut Kristus. Lang sesuai onpe gatido tarida das kubani panorang on. Asena pasti na siya masoman agipe kesetian ni Tuhan jana totap bani janjini ia lang intervensi bani jolma na totap ibagas dosa. Kebenaran ni pardosa sora manigon paubah kon uhur. Harus merubah sikap. Ase ulang ia nili ibagas sasitongan ni naibata. Itu yang diharapkan. Jadi sengkala ninokan goranai gak bisa minan sebagai halak Kristen maluah atap holong uhur di Tuhan, tapi ada waktunya ya lang ratuhan intervensi untuk ay. Paulus patorangkon bahwa naibata ay manaibata na sito. Sedangkan jolma penuh ibagas misteri sampai panorangon. Nagati mangototoy. Palagi halan ni meksoso na teneng. Izado hamon ya doma itong adalan. Hape mari dipilapi di rumah. Ini gati pangototoy yon. Sadar atap lang sadar kita. Marsahap na lepak. Gizang maruhur na nilain-lain bahat tumang dope. Nagati nagabi sikap-sikap na tarida itong atong ahti parguluhan ta. Hinurkon niya perlu namin adong panandayon diri. Sa bonar ganubdo memang mardosa. Toto ang kusonay dohita lalak berarti lang iharga kon hita panobusion ni Jesus Kristus. Ang lalap dohita ibagas pangototoyon ibagas dosa. Na siya masoman agepe na ibata paridop nihur. Jana setia adil uhum tetap do iberlakuhon bani nasora merubah nasora paubah uhur. Ase ulang ma ipar guro-guro kon hita kaya dilan apa keseten ni Tuhan hubata. Bujur na Tuhanin. Kanay do. Bujur na Tuhan, perholong na Tuhan. Boy mai. Terus sering. Bujur na Tuhanin, halani ay. Lang pala mabiar kita udaratan. Age dong virus. Halani jagay Tuhan do kita. Tidak berhikmat. Langay ni harap ko ni Tuhan.
Agepe bujur Tuhan adil dan setia bani guluton. Bani guluton berhikmat to hita. Mendepak kon nama son terlebih bani panorang on. Aku do masonay tang pemerintah sonay ma. Aku do masonay aturan sonay ma. Ulang yato kita ya. Alang sudap ay parholog dito lang paturuton ni ay parsuma au bibel prodiku misalnya. Parsuma au situan ini situa. Parsuma nabi pimpinan on ini pimpinan lang mungkin ay. Holong dohur ni Tuhan. Tapi lau derataan bo ini narame. Sing mahuai pada do Tuhan Indo ay mapirus-pirus ain. Lang sitong na sonayay. Batahagan dopan. Ase ulangi parguru-gurohon. Tapi harga kita maay marhitay na pangubah uhurta. Sirsir kita pangubah uhurta. Sirsir kita manangihon bodak, manangihon saran-saran. Terlebih maay na idopako kita ba di panorangon sangat-sangat majangin tumang. Ito nga tongah ni bangsaon, ito nga tongah ni duniaon. Diut do hita bangsa na pinili ni naibata babay nang bata ganupan. Hitaon pe na pinili ni naibatado. Tapi lang ay nagabi alasanta son bangsa Yahudi ay laho makurzahon dosa. Tapi namaningon ma lambin daw humbani dosa ay. Lambin daw pahita humbani dosa. Ase daw ase keadilan ni Tuhan, kesetiaan ni Tuhan bani guluhta. Holong ni Tuhan ibagas guluhta. Lambin roh bagalmi. Hinorkon niya ay marmalas diur hita halani holong ni Tuhan na tetap manramotkon makasawan hita bani sepanjang kehidupan ta. Amin. Martonggo ita. Terima kasih ma babu Tuhan na ibata bapa nami. Domma ipondos kam hatamu tongah-tongah nami bani panorangon bapa. Lahu maberi gogoh kuben nami. Lahu pahot kon uhur nami. Terlebih maay mandalani golu ari-ari na binasirsir mo kuban nami. Ipayat kam doha nami Tuhan. Ase sirsir paubah uhur. Ase sirsir hanami makaporsayai holongmu. Makaporsayai kesetianmu, keadilanmu. Sehingga semakin hari itandahan nami diri nami. Janamoy hanami pataridah kon hamu bahon nehur. Hinorhon nin Tuhan taluk kanami nagabe anak-anakmu. Bapa di surga, ididakam do kiadan nami terlebih negara nami on. Na sonari, na sedang Tuhan majangin tumang pangahap nami. Hinorhon ni virus corona na sedang merambat, na sedang bangkit, na sedang menghancurkan negara on. Khusus ni i Indonesia on. Domagway bapak korban. Sonai pa kon na sedang iisolasi. Tuhan, apohiham na markusok nihor. Pamanungham na terjangkit virus-on. Khusus ni si dia para medis. Na berjuang na keterdapan sonai homa para aparat pemerintah. Na berjuang si dia Tuhan merawat na buritan in. Tarolos hamba pa. Laho mangurupi si dia. Laho maberi kekuatan hubani si dia. Ase boy pulih kembali namin negara on. Jana boy sonang kanami mamuzi-muzi pasangap kon ham. Sonai pa kon ni kuriamu. Na sedang ba di panorangon Tuhan beribadah di rumah-rumah opehan nami. Tapi haganu panin persaya doha nami. Lang marpakurangi holongmu. Lang marpakurangi hidup nihurmu. Agepe i rumah kanami beribadah. In matandani homa bapa na taat doha nami. Bani pemerintah, bani anjuran ni hagadupan na patut sitang yokon nami. Hinorhonin Tuhan, boy semakin hari namin. Ulang adong be namin na korban. Hona virus on. Tapi boy, dengan waktu yang cepat, pulih kembali. Jana sonang kanami mabuji pakon pasangapon ham. Terima kasih mabamu Bapa. Age ito nga ni Kuria Mupe. Buwede do tumang program-program. Tapi sementara waktu Tuhan sonon malobihan nami. Halani ay mangelek kanami. Say mabasumasu maham tongtong. Terima kasih mabamu Bapa. Hama tongtong na manjagai hanami. Na mamberi hikmat kuban nami. Ase puri hujape hanaman lakah. Age i rumah nami.
daok makumbani musibah in Tuhan. Halani totak doha nami iparguguhi pakon ihasomani tondoy mo. Ibagat Jesus Kristus sihapok ka nami, jaloham ka nami rapakon tonggo nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta tangar hita malubay hata ni naibata nagabi onjolat ba talaho manggalang ay mana tersurat bani Pasalmen 50 ayat 14 galang kon ma bagal niu hurbani naibata anjaha galari ma bagabagahmu bani sitimbulanin sonari ondos kok kita ma galanganta. mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, parder layak jana na unjak huban nami. Terima kasih makaton nami bamu, halan itong tongdo ipasu-pasu ham gulu nami. Domba ihasomani ham hanami,
Jana ipasu-pasu hampor sanami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas nihur roh dohanami mangondoskon buah ni horja nado pinasu pasumuin gabi kalangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami gubamu. On pe say jaro hamba galangan nami on bain hasangapon ni goranmu janah mambain lambin hataridakan ni harajaunmu i dunia on ibagas goren enakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaro hamba tonggo nami on amin gondos kon bani Yesus. Bapa namin ay nagori atas say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso nihurmu, inagori itong ahonsongon ay nagori atas. Berehama ban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bobay ham huparnajuan, palwa hama hanami humbani pangagaw. Laho manasyam, jana papasing nasyam ma Kristus Tuhan ini, ibagas uhur nasyam. Tong-tong manasyam sirsir, patorangkon bani haganup halak, na manukun nasyam, pasal onjolan ni pangarapan nasyam. Jalohita mapasu-pasu, kumbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata. Jana maidop mauhurni mangidak kita. Idop pakon Tuhan dai batama bohini hubata. Jana ipasorak madameni bani tondui tabe. Amen. Shalom Bapa Ganuban. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.